Je m'appelle Ouattara Djibril Cheikh. nitwa Ouattara Djibril Cheikh ndi umukinnyi mpuzamahanga w'umunyaburkina Faso. abakinnyi batatu wataka yari Ouattara, rutahizamu umwakaka witwa Djibril Ouattara, ariko kandi yarabazaniye n'umukinnyi mushya Djibril Ouattara rutahizamu w'umunyaburkina Faso. Je pense que nasinye muri shampiyona y'u Rwanda mu kwa mbere umwaka ushize muri 2025 kugeza ubu nta kipe mbona ikomeye nka APRFC, ariko kugeza ubu hari amakipe amwe n'amwe agenda atugora. umukinnyi yaje mu kwezi kwa 12. yaje muri Mercato. Nkuko mukunda kubivuga ntabwo bisanzwe kubona umukinnyi mwiza mu kwezi kwa 12. Nibura hari igihe bigorana. Jean Bosco mpira mzuri ndani huko unajia Kompani. Mamadou Djibril Ouattara anaonyanyua mashabiki wa Pere. Si bahati mbaya kwao kutawala soka la Rwanda, si bahati mbaya kusajili wachezaji wenye hadhi na quality kama Djibril Ouattara. What a header! Bao maridhawa kabisa linafungwa katika uwanja wa Mahoro. Mpira wa kutengeneza wa Ruboneka Jean Bosco, kichwa cha umaliziaji cha Djibril Ouattara. APR moja. Umudefenseur ngo umudefenseur cyangwa les abadefenseur bagora turabana gukora imyitozo muri APRFC. urugero nagwa ni Gakama arakomeye koko mu bijyanye na tekinike. undi ni Suwane Yunus hamwe na Yunus, ntekereza ko aribo badefenseur beza kurusha abandi mu Rwanda, kandi abo turahorana mu myitozo buri munsi. Djibril Ouattara Piara ndani Cheikh Djibril Ouattara nanone. Oh bon, moi j'aime bien une musique rwandaise. Comment il s'appelle? Element. Tomber pour toi. umeshamona muvumazi kwafe yonyine urebye kwafe ni Osman, igihagararo ni Isaac wo muri Newcastle. Urebye imbaraga z'umubiri n'uburyo yumutse ni CR7, uburyo akinisha ukuguru kw'imoso ukuguru kw'indyo anyibutsa kuni Aguero ku mutwe uburyo ari for Fernando Torres. Ouattara my brother. Assalamu alaikum Sheikh. Alaikum salam. Uraho neza? Ça va bien et vous? Tugiye kuganira ku bibazo bike bijyanye n'urugendo rwawe mu mupira w'amaguru. Uratangira wibwira abakunzi ba APRFC Ouattara ni muntu ki? Je m'appelle Ouattara Djibril Cheikh. nitwa Ouattara Djibril Cheikh ndi umukinnyi mpuzamahanga w'umunyaburkina Faso. Ariko Sheikh, ikibazo cy'amatsiko wavukiye? Je suis né au Burkina Faso précisément. Navukiye muri Burkina Faso mu gace ka Bobo de la Sou ku itariki ya 19 ukwezi kwa 9 1999. Djibril, mu gutangira tuganira twagira ngo dutangire utuganiriza ku rugendo rwawe rw'umupira w'amaguru. Byahereye he, byagenze bite kugira ngo wisange muri APRFC? Bon, tout a commencé au Burkina, notamment à Vitesse FC. Erega byose byahereye muri Burkina Faso, by'umwihariko muri Vitesse FC. Ni ikipe yo mu gace kaho navukiye, yakinnye mu cyiciro cya gatatu, aho nyuma yaho nibwo nahise njya mu cyiciro cya mbere. Mu cyiciro cya mbere nabaye umwataka watsinze ibitego byinshi, nibwo nagize amahirwe yo kujya muri Morocco muri AS Berkane.
nakinnye imyaka 2 n'igice, nyuma yaho bantiza muri Olympique Safi, naho nahamaze umwaka umwe ndongera ngaruka muri AS Berkane, nyuma nibwo naje kujya muri GSK yo muri Algerie, aho kuri nge ntago byangendekeye neza, ariko nyuma nisanze ndi muri APR. Ku ruhande rwawe uyu munsi niye shusho waduha ya APR FC? Ouais, jusqu'à présent, je pense que tout va bien. Kugeza ubu muri APR byose ni byiza, dufite ikipe y'abakinnyi bakiri bato bafite impano, nakiriwe neza mu groupe, abayobozi banyakiriye neza, mbifata nk'iby'agaciro gukinira iyi kipe. Sasa nk'umukinnyi wabigize umwuga witegura gute mu mutwe mbere y'umukino? Ese hari imyiteguro idasanzwe ukora? Tubwire muri make. Oui, bon, surtout mentalement c'est très important, voilà. Nibyo rwose, gutegura mu mutwe ni ingenzi cyane, urabizi, iyo waruhutse neza, wariye neza, nawe urabizi, kandi nta bibazo bya mikoro umuntu afite, uba umeze neza mu mutwe no mu mubiri. Yaba kuri nge n'abakinnyi ba APR FC bose, ku bijyanye n'imbaraga z'umubiri tumeze neza, ntekereza ko tuzasoza sezo turi hejuru. Sheikh, ubundi nibwo tuvugana na bagenzi bawe mu kibuga, kuko hari abo mudahuje ururimi baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye, tubwire ku buryo n'umukunzi w'ikipe ya APR FC amenya ngo Cheikh Djibril Ouattara mu kibuga yari kumwe na bagenzi be bakomunika mu buhe buryo? Oui, c'est vrai qu'on ne parle pas la même langue. Voilà, il y en a qui parlent Kinyarwanda, d'autres anglais. Nibyo rwose, nibyo. Ntituvuga ururimi rumwe, hari abavuga Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa, ariko umupira w'amaguru ufite ururimi rwawo. Abakinnyi bose bararwumva, tubifata nk'iby'agaciro kuvuga ururimi rumwe rw'umupira w'amaguru. Umwaka muri APR FC mu kwa mbere kwa 2025, uyu munsi turi mu kwa mbere kwa 2026, umuntu ashobora kwibaza uti ninde muhuza muri APR FC nk'umukinnyi mukuru wowe ubwawe Cheikh Djibril Ouattara, ninde muhuza mu ikipe ya APR FC? Nibyo, ntekereza ko abakinnyi bose kuzuzanya, kandi bose ni inshuti zanjye. Urabibona, twese turi inshuti, turi umuryango, uranabibona no mu kibuga. Harimo abataka, abakina hagati, buri wese afite inshingano zose, kandi nibyo bituma rwose ikipe ikomera. Tugaruke muri bya bibazo by'amatsiko. Umukunzi wa APR FC ashobora kwibaza uko Djibril Ouattara yitwara igihe ikipe ititwaye neza. Dufata urugero, mwatsinzwe cyangwa se mwanganyije igihe, ku ruhande rwawe n'urwe butumwa ugenera abagenzi bawe nk'umukinnyi mukuru Cheikh? Ouais, après un match perdu, c'est vrai que tout iyo twatsinze, murabizi, buri muntu wese aba afite umujinya. Urabizi, ikibabaza cyane ni ukuntu abafana baba baje bavuye mu ngo zabo, baje gushyigikira ikipe ku kibuga. Tuba twifuza ko buri gihe twatsinda kandi ku bwabo, kuko bavana ibyishimo iwabo, kandi baba bagomba no kubisubiza mu ngo zabo bishimye bakabitahana. Ariko ibyo ntibibaho mu mupira w'amaguru, kuko hari izo dutsinda, n'izo dutsindwa, n'izo tunganya. Nk'iyo twatsinzwe turicara tukaganira hagati yacu, kandi tukabibonera igisubizo ko bitagomba gusubira. Kugeza ubu rero ni ihe kipe ikomeye umaze kubona muri shampiyona y'u Rwanda? Nasinye muri shampiyona y'u Rwanda mu kwa mbere umwaka ushize muri 2025. Kugeza ubu nta kipe mbona ikomeye nka APR FC, ariko kugeza ubu hari amakipe amwe n'amwe agenda atugora. Nanone nk'umwataka, kugeza ubu nyuma yo kumva ko ikipe ikomeye kuri wowe n'ubundi ubona ari APR FC, munashaka kwibaza ati kuri, ariko ibyo byose ntihabura umudefanseri, aho umaze gukina shampiyona y'u Rwanda wakugoye. Kugeza ubu ni nk'uyu mudefanseri wagoye Cheikh Djibril Ouattara muri shampiyona y'u Rwanda? Umudefanseri ungora? Umudefanseri cyangwa abadefanseri bangora turabana, dukorana imyitozo muri APR FC,
urugero nagwane nka Clement arakomeye koko mu bijyanye na tekinike, undi ni Suwane Yunus hamwe na Yunus ntekereza ko aribo ba defense beza kurusha abandi mu Rwanda, kandi abo turahorana mu myitozo buri munsi. Ni ikihe kintu kigutera imbaraga mu kibuga Djibril? Je pense que la première motivation, c'est d'abord donner du plaisir aux supporters. Ikintu cya mbere kintera imbaraga mu mukino ni uguha ibyishimo abafana, nk'uko ubizi umufana kugenda inyuma mu bihe bigoranye, mu mvura irabanyagira, izuba rirabica, rero umuntu akinira abafana kugira ngo abahe ibyishimo. Nibyo bintera imbaraga kugira ngo dutsinde mace ku bwabo. Umuntu aba agomba gukora cyane, ikindi n'abayobozi baduhora hafi kugira ngo tubahe ibyishimo utibagiwe n'amafaranga. Djibril, ikibazo cy'amatsiko, umubano wawe n'umutoza Taleb ni uwuhe? Kuko yagutoje mbere yuko n'ubundi uza hano mu ikipe ya APR FC, ubundi n'umuntu udukurikira ashobora kwibaza uti mubanye mute, umubano wa Djibril na coach ni umubano umeze gute? Oui, coach Taleb, c'était mon entraîneur en 2000. Coach Taleb yari umutoza wanjye muri 2021 2022 igihe nari muri Olympique Safi. Niwe mu by'ukuri watumye nkina kandi yanjye ya mbere muri Cameroon. Mu by'ukuri dufitanye umubano mwiza cyane kandi n'umutoza mwiza, nje mbona azakorera byinshi ya APR FC. Djibril, reka tuve gato mu kibuga ahubwo tujye mu buzima busanzwe. Niye nshuti yawe cyane mu ikipe ya APR FC? Non, tous les joueurs sont des meilleurs amis, on est tous des amis, on rigole ensemble. Dutera urwenya turi hamwe, nta nshuti idasanzwe ngira muri APR FC. Kandi kabazo k'amatsiko, ninde mu DJ muri SWAD, muri club, ninde mu DJ muri team yanyu mufite abantu uvuga ati muri vestiaire uyu nguyu yo waradususurutsa biba bimeze neza cyane? Le DJ Dao Memel Raouf, c'est le meilleur DJ, l'ambianceur. DJ mwiza cyane. Ariko gato tukiri ku muziki, kandi kabazo k'amatsiko, niye ndirimbo ukunda y'umuhanzi wo mu Rwanda, se muziki wo mu Rwanda ujye ukurikira? Oh, bon, moi j'aime bien une musique rwandaise. Nge rero mu by'ukuri nkunda indirimbo z'abanyarwanda. Harya nkibutsa yitwa nde? Element. Tombe nkunda indirimbo cyane. C'est tombé? Oui. Tombe pour toi. Tombe. Djibril, nanone kandi kabazo k'amatsiko, ni ibihe byo kurya ukunda kurya kugeza ubu hano mu Rwanda? Le foufou, mais le nom en Rwanda j'ai oublié. Isombe n'ubugali. Mugali. Ubugali. Faut couper ça. Ubugali. Et Isombe et Ubugali. Cher Djibril, tugana ku musozo, niye message wagenera abakunzi ba APR FC? Oui, je dirais aux supporters de continuer toujours à rester derrière l'équipe. Icyo nabwira abakunzi ba APR FC nuko basaba kuguma inyuma y'ikipe nk'uko basanzwe babikora, kubera ko ikipe bijya n'abafana. Iyo turi mu kibuga tuba dukeneye umurindi wabo kugira ngo byinshi tubikore ku bwabo. Uko byaba bimeze kose, haba mu bibi no mu byiza, bakomeza gushyigikira ikipe yabo kuko irabakeneye cyane kugira ngo ikomeze itere imbere. Ntabwo twasoza ariko tutagarutse ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere, ejo muri weekend ikipe ya APR FC irakina na Rayon Sport mu gikombe cy'Iruta ibindi Super Cup. Navuga ngo ubutumwa bwawe ku bafana buraza kubuhe, ise bakwitegeho iki Djibril? Icyo nabwira abafana ni ukuzana umurindi nk'uwo basanzwe bagira. Nk'uko mubizi umukino wa APR FC wihuza na Rayon Sport aba ari umukino udasanzwe wishiraniro, uba urimo impande zose ziba zikomeye, ishyaka riruta ayandi. Rero kuri nge ni umukino ukomeye kuruta indi, dore ko nanagize amahirwe yo gukina imikino 2 mpanganye na Rayon Sport. APR FC ikeneye abafana bayo kugira ngo dutware iki gikombe. Kugeza ubu rero ubundi butumwa wagenera abanyarwanda muri rusange
by'umwihariko abakunzi b'umupira w'amaguru Sheikh nahera ku bakunzi ba ruhago by'umwihariko mu Rwanda mbifuriza umwaka mushya wa 2026 Imana izaturinde indwara izaduha ubuzima bwiza kandi ikomeze iduhe imigisha murakoze. Et que Dieu continue de nous bénir.